Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, amma ba'd. Şu dünyalarını yoktan bar kılıp bizlerine şuşunday Kurkam rəvişdə yaratqan, hər daim özünün iksiz nimetləri ilə nimetlendirib duruşu Cenab-ı Hak Allah Subhanahu ve Teala'ya iksiz hamd sənələrimiz, şükrənələrimiz bilsə yarar idi. Hem de alemlerge rahmet bulup ciberilmiş süykülü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e köngüllerimizin türlerinden çıkıp duran salavat şerifelerimiz yirişse yarar idi. Hürmetli Müslümanlar, elhamdülillah Allah Teala bizge tevfik, hidayet birdi, mümkünçilik birdi şuşundakilerge. Allah Teala'ya indi kat şükranələrimiz yirişsin inşallah. Hamd senelerimiz hem de indi şuşunda yürüyüşlerimiz devamlı bulsun. Ulgençiğe kadar hemme bizge indi bu dünyadan kuşkençiğe kadar hiçbir cumalarını kaldırmayışa, hiçbir namazımızı kaldırmayışa, 5 vakit namazlarımızı, bütün farzlarımızı yerine jetkizip öterge Allah Teala nasip ve müyesser eylesin. Hürmetli din kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ayette Ma'ariç suresinde Estaizu billah İnnel insane hulika halu'a. Kişiler yaratıldılar diye sabırsız bularak diye. Yani adam balaların yarattı Allah Teala bir indi sabırsızlık bilen İza massahu şerru cazu'a. Hem de eğer dağlarga birer ağırlık erişse, birer kaygı kilse, ul vakitte indi birer ağırlık bulganda kaygıga batalardı. Şinap da hürmetli cemaat, bu bizning tabiatımızdan bulatırgan sıfatlarımız. Biz indi yışkına sabırsızlık ko'rsatamiz. Hem de indi kichkinagina bir ağırlık kilip çıksa da kaygıga batıp indi ne işlerge bilmişi yoğalıp kalabız. Ama lakin Allah Teala ite sabırsız yaratıldı da adam balası şuşunday rəvişdə kalırga tiyiş mi yok mu? Öz üstünde hazır işlemezken mi? Yani bu sabırlıkını özü bizde terbiyelerge mi yok mu? Elbette terbiyelerge. Her birimiz öz üstümüzde işlerge tiyişmiz. Hem de şuşu ağırlıklar kilgende ağırlıklara karşı sabır bir rəvişdə şu ağırlıklarını biz karşı alırga tiyişmiz. Bunu söz bilen gine bilmey, elbette bunu amel yağından bildirerga kirek. Ağırlık bilganda indi sabırlık ko'rsatirga tırışırga kirek. Ama evvela indi şuşu sabırlık üstünde işler için hiç şeksiz ilkigi zamanlarda bulgan kişilerinin indi kilgen ağırlıklarına көз salırga kirek. Hem de bunun hakkında da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette Allah Teala en ulu sınavlar, en ulu ağırlıklar birdi kimge? Birinciden peygamberlerge. En hayırlı zatlar bu dünyada peygamberler ve en hayırlı zatlar bu dünyada en ağır sınavlar arkalı öttüler. Hem de onlardan sınbara evliyeler, hem de evliyelerden sonra Allah'ın dostlarından sınbara kişiler alardan derece düşüp barıp, yani kimnin derecesi üstünrek, şuna Allah Teala kübrek sınav hem de ağırlığın biri. Hem de sabırlıkның kahramanı bulgan, sabırlıkның büyük bir örneği bulgan. Elbette her bir peygamber büyük bir sabırlık ko'rsatdi. Ama yışkına indi tefsir kitaplarında sabırlıkның en üstün ko'rsatgan peygamberlerinin birisi bulup turgan peygamber kim ol? Eyyub aleyhisselam. Biz indi hürmetli cemaat ko'ramiz sizning bilan. Endi bu 3-chi jumğa bulaydı peygamberler hakkında söyleşemiz. Musa aleyhisselam turunda söyleştik. Şulay ok hürmetli cemaat Eyyub aleyhisselam hakkında söyleşemiz. Uzgan jumğada İbrahim aleyhisselam hakkında söyleştik. Her bir peygamberinin turmuşunda bulsun ve peygamberinin bir turmuşunun bir ölüşünde köpkine dersler var. Uzgan cumalara tevekkül hakkında söyleşken idik. Bugün ise sabırlık hakkında söyleşemiz. Şuna göre Kur'an-ı Kerim'de yazılgan her bir kıssada köpkine dersler var. Ama o derslerini görebilirge gerek. Şularını anlar için indi biz sizin bilen beyne şuşu meseleler hakkında söyleşemiz.
Ayub aleyhisselam Allah karşında büyük bir zatlardan, büyük bir peygamberlerden bular. Anın tuğu hakkında indi ol İbrahim aleyhisselamның nesilinden kile. Bir rivayetlerge karata indi ol İshak aleyhisselamның nuklarından bular. Yakub aleyhisselamның igizek abisinin malayı dip getirile. Bir rivayette anisi ise Lut aleyhisselamның kızı dip getirile. Hatını Yusuf aleyhisselam bilen Züleyha anabızın radiyallahu anh bilen kızı Rahime ana hatını bula dip getirile. Yani özü de izgi zatlardan, izgine şuşu peygamberler nesilinden kile, hatını da peygamberler nesilinden kile, şuşunday izgi zatlardan, hem de Allah karşında şınap da yukarı derecede bula, Allah Teala indi kupkine mülk, kupkine baylık bir anırga. Etisinden kilgen baylığı ve ol baylığı bilen de kurkem revişte idare ite, etisinden kalgan baylığın tiki taratı bitiruşilerden tügül. Bunun üstünde bu da küzetile. Balaları indi etiyenileri ömür boyu tırışıp baylık toplaylar. Balaları indi kıska arada indi ya şunu işi bitire ya indi otuşlu uyanlarda oynap şunu yok ite. Bu zamanımızın bir belalerinden. Ayub aleyhisselam ise etisinden kalgan mülkün de kurkem idare etip dağın da arttıra. Ne için arttıra? Çünkü tuktavsız Ali şükrenesinde kılıp tıra. Her zaman tuktavsız Allah Teala'ga şükrenesin kıla. İbadetin kıla. Jirine jitkizip kıla. Baylıkның da Allah Teala'dan kelgenen anlap masaymışı. Yani bunu min bildirdim, minin baylık deyip yürmey, Allah'a şükrene kıla. Bizde bugün nerse var? Bunu min işlep taptım, bu miniki, bu min bildirdim. Nişlep min zekat tülerge tiyişelim, bu akşanı min işledim bit. Nişlep sadakasını birirge tiyişelim, bunu bit min bildirdim deyip, buna şuşu minligi biz, hürmetli cemaat. Bizni hayırlıga barıp jitkizmeyecek bir zamanda da. Allah Teala karşı kıyamet günde kürsəteşek kimniki ekenligi. Şuna göre bunu anlap, Allah Teala'nın indi çıgarırga degen ülüşlü, çıgarırga emir itilgen iken çıgarık. Bizniki bulmağanını topşırırga kirek, kimge tiyişli bulgan kişiге topşırırga kirek. Ayub aleyhisselam şınap da baylığı bula, jirleri küp bula, iginler uturtula, ambarlar bilen iginler tuğulgan bula, mal yağından da bay bula, nesil yağından da bay bula. Allah Teala indi küpkine balalar bire, getirile 9 malayı bula, 3 kızı bula. Varsında üstire, ilendirip kiyevge topşıra, bala ınıkları tuğa, hem de mine toplamda getirile alimler bilen şuşu balaları bilen, kiyevleri, kilinleri bilen ve ınıkları bilen 100'den artık kişi bula. 100'den artık kişi. Bu ne demek? Bir avul degen söz bit bu, hürmetli cemaat. Bir avul. Nesilinden gine, özünden gine, özü bilen hatınından gine kelgen nesilde. Ve şükrenesini devamlı revişte kıla. Bunday eybet kine bütüney bir barganda kim kilip çığa adette? İblis lanetullahi aleyhi kilip çığa. Rabbimiz bilen nerse di Allah'a ayı bu kılın sina kurkem revişte toktavsız şükrenesin kıladı. Ama aslında di ol sina şükrene kılmasıydı. Baylığı bulganğa gana bütüney bir eybet barganğa gana kura o sina şükrene kıladı Rabbimiz gayta. Rabbimiz ayta yok di, ağırlık kilse de ol di şükrenesin kıladı. İblis rüxsat soruyor Allah'tan, bir mine mümkünçilik diyeni şu kaygı hasretke batırırga görürsün di, şükrene kıla mı yok mu ikenligini. Allah Teala bulay da bile, yani bu sınavın bir megen bulsa da Allah Teala biluşi, şükrenesin kılır idi mi yok mu ikenligi Allah Teala haberdar. Ama bizge, galemlerge, edem balalarına sabırlıkның büyük bir örneği bulsun deyip, Ayub aleyhisselam tarihta şuşulay tefsir kitaplarında ve eserlerde bizge irişsin üçün Allah Teala ibliske rüxsat ite, musallat itirge, ziyan kitirirge Ayub aleyhisselamga. Bu ziyanı da Allah Teala rüxsatı bilen. Allah Teala rüxsat ite. Ve iblis tutuna ziyan kitirirge.
Әүвәлә инде тәфсирләрдә төрле хәлләр китерелә, тетрәүләр, манда юк, инде фәлакәтләр, авырлык китереп, ягъни балаларын юк итә. Вафат була, бөтен нәселе вафат була. Фақат исән калалар үзе Әйүб алейһиссалам һәм хатыны. Ягъни булган бөтен балалары рәттән, киленнәре белән, кияүләре белән, оныклары белән барсы да вафат була, хөрмәтле дин кардәшләр. Bir balаны югалту нинди юлы бер хәсрәт. Югалтучылар беләләр моның нинди авыр сынау икәнлеген. Монда рәттән бөтен балалар үлә. Кыска заманда бөтен баласы үлеп бетә. Әйүб алейһиссалам яна әлхәмдүлиллаһ ди. Яна дәвам итә шөкранә кылуларын. Бөтен байлыгы юк була. Бөтен байлыгын юк итә. İblis юк иткәннән соң да Әйүб алейһиссалам барыбер нәрсә ди, әлхәмдүлиллаһ ди Әйүб алейһиссалам. Моның белән генә тукталмый, шир дә ирешә. Шир зарарында бирә. Аллаһ Тәгаләнең рөхсәте белән Иблис шир зарарында бирә. Хөрмәтле җәмәгать, шир зарары бында дигәндә бу физик хасталык хакында сүз бара. Бу рух хасталыгы турында сүз бармый. Пәйгамбәрләрнең нинди рух хасталыгы булсын? Ягъни аларның рухлары белән әлхәмдүлиллаһ анда сәп-сәламәт рухлары. Зыян рухына китермәде, бәдәненә, тәненә китерде. Шуңа күрә сорау, шайтан кешегә хасталык бирә аламы, юкмы? Аллаһ Тәгаләнең рөхсәте белән бирә ала. Шуңа күрә шифа эзләгәндә тәнебезгә, хөрмәтле дин кардәшләрем, диндә дә эзләргә кирәк. Мин әйтмим, теге табибларга барырга кирәк түгел дип. Юк, табибларга да барыгыз, шифаны табырга. Кая Аллаһ Тәгалә шифасын яшергән белмибез. Бәлки ризыкта, бәлки үләндә, бәлки физик бер хәрәкәттә. Мәгълүм түгел, Аллаһ Тәгалә яшергән, эзләргә кирәк. Дугасын кылырга, сорарга Аллаһтан. Qur'anda da şifasını biri Allah Teala. Fussilat suresinde Allah Teala ite estaizu billah kul huve lillezine amenu huda ve şifa. İman eyt alarga kişilerge eyt dip Peygamberimizge eyt Allah Teala eyt alarga müminlerge iman etişlerge. Kur'an-ı Kerim'de müminlerge inangan kişilerge, ışangan kişilerge huda hidayet de var. Doğru yolunu tavırlar Kur'an bilen ve şifa şifası da var Kur'an'da. Ruh hakkında ana söz var mı? Beden hastalıkları hakkında da söz var. Şuna göre Kur'an'ı okuyuz. Kur'an'ı okuyuz hürmetli cemaat. Şifa ayetleri var. Üfləyüz üstügüzge, ürügüz. Allah Teala inşallah şifa versin barığızga da inşallah. Barığızga Allah şifa versin inşallah. Şulay etip hürmetli cemaat, zararın kitire, hastalık birile ve hastalık gadi bir hastalık değil. Ağır hastalıklar. Şınnap da ağır hastalık birile Ayub aleyhisselamga. Yürü almaslık derecede, hizmet kıla almaslık derecede yatkan bir halde kala. Yatağında kala Ayub aleyhisselam. Ve hastalığı ağır itip barğanda indi şuşu hastalığı bulganda da Ayub aleyhisselam yana elhamdülillah şükranelerin kılıp zikirlerin kılıp yata. Hatta ki kitiriler hürmetli cemaat tipte şuşu hastalığına karşılık göstermey. Rabbimizga aytmay bu mena tipte Rabbimizga karşılık göstermey. Rizalığın gösterdi, rizasızlık göstermey Rabbimizga tavışı çıkarıp da. Ve hastalığı şınap tavır hürmetli cemaat. Indi kayber eserlerde kitirile tege kurtlar basa diptenin tege cerahatlar üstüne çığa deyip ama küp tefsir galimleri bunu dürüst söz deyip etmiyorlar. Ne için? Çünkü eyteler Allah Teala hiçbir peygamberge kişiler jirenirlik derecede bir peygamberini jitkizmedi dey. Ne için? Çünkü jirenirlik kişi olsa nice kişiler iyersinler anın artından. Zatlı büyük peygamberler bulatırıp peygamberlerini Allah Teala hiç tübensitmeden deyibir bilen şuna göre jirensizlik diye kişiler qaramaslık dereceye jitkizmedi deyip şuna bu sözler haksız sözler deyip eytirişi küp tefsir galimleri eyteminin hakkında. Şuna göre diye kurtqa batıp eşeki bir kıyafette kildi deyip göz aldığımızga getirmek inşallah.
Allah Teala яхшырак белә, хөрмәтле җәмәгать, һичшиксез. Һәм дә булырга мөмкин диләр, әмма эшендә булган диләр. Бу җәрәхәтләр эшендәге булган җәрәхәтләр, кортлары булса да эшендән, тышына чыккан әйберләрдән түгел. Айбер галимнәр әйтә, хәтта ул эшендә дә кортлар булмаган диләр. Әмма инде максат моңарда түгел, төп хикмәте хасталыгы авыр хасталык. Һәм дә халкы да хәттәки инде хасталыгын, нинди хасталык икәнен белми торыпмы, инде хасталык аларга да югар дип аңардан читләшәләр. Ва кайбер риваятләрдә китерелә, шәһәрдән дә инде чыгып китергә мәҗбүр була шуның сәбәпле. Шәһәрнең бер тышында яши дип. Моңа карамастан хатыны Рахима анабыз радияллаһу анха калдырмый Әйюб алейһиссаламны. Нинди бөек үрнәк хатын кызларга. Авырлыкта да ирен калдырмый, бөек бер авырлык. Ирен калдырмый, һәм дә шушылай итеп яшиләр. Һәм дә 7 ел үткәннән соң китерелә. Бер риваятта 7, башка риваятларда 15 ел дип тә китерелә. Әмма иң куәтлесе 7 дип тәфсир галимнәр әйтәләр. 7 ел хасталыгыннан соң хатыны килеп әйтә Әйюб алейһиссаламга: "Я Әйюб ди. Инде син бит инде Аллаһның якын кулларыннан, пәйгамбәрләрдән бер Раббыңнан сора, Аллаһ Тәала сиңа шифа бирсен дип, синең дуаңны кабул итәр ди." Әйюб алейһиссалам да нәрсә ди? "Я хатыным ди. 70 ел дәврендә ди без рәхәтлектә яшәдек ди. 70 ел рәхәтлектә яшәдек. Ниъмәт ишендә яшәдек, байлыкта яшәдек ди. Хасталыгымның барган вакыты әле 7 ел гына ди. 7 ел гына үтеп, ничек инде мин Раббыбызга ризасызлык күрсәтеп бу дуганы кылыйм инде ди." Хөрмәтле җәмәгать, 7 ел авыр хасталык белән ширли. Biz 7 көн ширләсәк, я 70 көн булсын, телевизорларга чыгып битеп, бүтән кешегә сөйләр идек, нинди авыр хәлдә без дип. Зарланып бетерик, бүтән булган җирләргә барып җитеп зарланып бетер идек. Әйюб алейһиссалам 7 ел дәврендә һич дип тә шушы хасталыгын әйтмәде. Бу авыр, бу бик авыр, хөрмәтле җәмәгать, җиңел сынау түгел. Шушы хасталыгында инде шушылай дәвам итеп тормышы инде зикрләрен дәвам итә, әмма хасталыгы шынап та үсеп бара сәбәпле инде хасталыгы теленә ирешә, калбына ирешә дип китерелә. Һәм дә шушы хасталыгы килә сәбәпле инде зикрләре авырая башлый. Зикр итергә авыр була башлый. Аллаһ Тәала дуа кылырга, шөкранә кылырга, зикр кылырга авырлык таба башлады. Һәм дә инде шушы хәлгә җиткәннән соңына кешелеге, үзенең кешелегенә зыян килер дип түгел, үзенең куллыгына зыян килер дип Раббыбызга дуа кыла. Ва Анбия сүрәсендә китерелгән аятларыннан: "Ва Әйюб из нада раббаху инни массани ад-дурру ва анта архамур рахимин." Һәм дә Әйюб алейһиссалам әйтә: "Я Раббым, миңа зарар иреште, ва син архамур рахимин, рахимнеләрнең иң мәрхәмәтлесен син. Шушы мәрхәмәтең сәбәпле миңа рәхмәтеңне бир дип, шушы хасталыгымнан шифа бир дип Аллаһка дуа кыла." Зарланып түгел, хәлсезлегеннән. Гыйбадәт кылырга көчем булмас дип, телем артык зикр итә алмас дип, калбым зикр итә алмас дип, ахыры шиктә шушы куллыгына зыян килер дип дуа кыла Раббыбызга. Башка аятта исә: "Стаизу билла ва зкур абдана Әйюб из нада раббаху анни массани аш-шайтану бинусби ва азаб." Дуа кыла: "Я Раббым, миңа шайтан мусаллат итте, зыян китерде, миңа зарар китерде, ярдәм ит" дип инде Аллаһ ярдәм сорап Аллаһка мөрәҗәгать итә. Күрәбез, бу аятлардан да дәлил, хөрмәтле җәмәгать, инде зарарлыгын кем китерә? Аллаһ Тәаланың рөхсәте белән шайтан зарарын китерә. Үзебезне дә шайтаннан саклый, хөрмәтле җәмәгать. Куръан укып, Бакара сүрәләре укып, Аятул Курсилар укып, балаларыбызга, үзебезгә ятыр алдыннан Кул хуаллаһ 3 мәртәбә, Фәлак нәсләрне 3 мәртәбә сөннәт буенча үфләп тәннәребезне сыпырыйк.
Girtenlerin ve akşam namazlarından la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyen ve la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin ve başka indi zikirler kılıp üzerimizni Allah Teala'nın rahmetine yakınaytık. Allah Teala'nın yardımı bulmasa hürmetli cemaat bizge başka bir kimde yardım ite almay. Hem de şulay itip Ayub aleyhisselam dua kılgandan soň Allah Teala'dan emir kile urkud bi'rijlik ayağın bilen suqti hâzâ muğtesalun baridu ve şarab ayağın bilen su bu senin için güsül alır için soğuk bulgan su hem işir için şişme şığa. Ayub aleyhisselam başka peygamberler kibik mucizalar ko'rsatdi. Hem de en büyük mucizasından bilip turgan mucizası şu ayette kelgan muciza deb ketirildi. Ayak bilen suğuğu bilen şundan ok şişme şığa, su şığa yer astinden. Şu su soğuk sulardan bula, şipşista sulardan bula ve şifalı sulardan bula. Şu su bilen güsül ala, üstündeki hastalıkları bite. Şu sunu içip içteki hastalıklarından aranıp indi tirilip kite, bütünlüğü şifalanıp yaşarıp kite. Hatta ki hatını iyice eğlenip kayıtkandan sonra irin tanımışı kaya benim Eyyub'um deyip sen kim deyip mi aytı? Şulay aytip hürmetli cemaat büyük bir sabırlık ko'rsatuv sebeple Allah Teala ona şifalığın kaytara, baylığın kaytara, köpkine neslinden yine balalar tuğa. Şu şükrene ituluğu sebeple Allah Teala yine bütün eybirini kaytarıp arttırıp bire. Allah Teala İbrahim suresinde bizge aytı estaizu billah. Eğer de siz şükür etseniz min sizge arttırırmın deyim. Ve la in şekertum la azidennekum. Eğer mina şükür kılsanız Allah Teala arttırırmın deyim. Şükür kılırga unutmayık. Baylıklarımız, nimetlerimiz köp hürmetli cemaat. Nimetim yok deyip oylasanız hastaxonaga barıp qaragız. Nindi halatda yatgan kishilarni ko'rgandan so'ng o'zimizning nindi boy kishi ekanligimizni anglaymiz. Ko'pmi nindigina faqirlar yo'q, hurmatli jamoat. Nindigina hastalıkta yatgan kishilar yo'q. Yerliklarında soğuşlar bargan, tinchsizlikda yaşaytirgan kishilar, üstümüzge bomba tushmasin deyip qayg'ida yaşaytirgan ko'pmi kishilar bor dunyoda. Bizning alhamdulillah hurmatli jamoat holatimiz yaxshi. Allah Teala salomatlik berdi bundakilarga shunga shukrona qilaylik. Hamda nindigina ağırlık bo'lmasin, biligiz hurmatli jamoat, Allah Teala hech sheksiz u ağırlıkdan chiqishini da beradi bizga. Baqara surasida la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Biz kishining ustuna ko'tara olmaslik yuklaymiz dey. Kishi o'ta olmaslik sinov hech bir kishiga berilmaydi. Hurmatli jamoat, Qur'onga inandikmi yo'qmi? Qur'onga iymon etdikmi yo'qmi? Etdik. Hech birimiz ayta olmay Qur'onga inanmadim deb. Allah saqlasin şu so'zlar. Alhamdulillah biz musulmon Qur'onga inandik. Qur'onga inandik ekan demak ki har bir oyatine inandik. İnanmagan oyatimiz yo'q. Birer oyatni shunki inkar etsak, bütün Qur'onni inkar etgan kibik dindan chiqamiz. Her bir oyatga iman etdik. Demek ki şu oyatga da haqiqiy ravishda iman etdik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Teala'dan balalarına ko'tara olmaslik yükni yüklemi. Nindigina ağırlığınız yo'q ekan hurmatli jamoat. Nindigina sinov turmushingizga kelmasin, siz ani o'tib chiqa olasiz. Siz ani o'tib chiqa olasiz. Allah Teala sınavında bire, küçünde bire o'tib chiqarga o sınavını. Şuna ko'ra qo'llaringizni tushirmagiz deyin qardoshlarım. Nindi og'irlikqa g'ana tushitmasagizda Allah Teala'nın rahmeti yaqin. Va rahmeti vasi'at kulli shay. Allah Teala'nın rahmeti bütün aybirini qoplay. Allah Teala'nın rahmeti bütün aybirini qoplay. Hurmatli jamoat, nindigina og'irlik kelmasin. Allah Teala'nın rahmeti bizning bilan, Allohdan yordami bizga kela. Şuna göre kullarımızı düşürmek, hastalığı bulsunmu, her hürmetli cemaat, ölümden başka her bir hastalıktan şifa var bu dünyada. Ölümden ne şifa yok. Şuna Allah Teala hastalığınız var iken hastalıklarınızga acil şifalar nasip eylesin.
авыр хәлгә кирдегез икән, әҗәтләргә баттыгыз икән, халал юл белән тиз рәвештә Аллаһ Тәала шушы авырлыктан чыгарга һәммәбезгә насип ва миясәр әйләсен. Ва хөрмәтле дин кардәшләрем, Куръанны укыйк. Шушы сөйләп киткән вакыйгада да күпме дәресләр бар безнең өчен. Ва һәрбер пәйгамбәрнең тормышында дәрес бар. Һәрбер аятта безгә карата дәрес бар. Хөрмәтле җәмәгать, бу иң бөек китабыбыз, шушы Куръаныбыз, мусхафларыбыз. Шушы китап, хөрмәтле җәмәгать, безнең белән туудан үлемгә кадәр безнең белән бергә булырга тиеш. Башка китапларны укып чыгып, кеше сатырга мөмкин, алып бүләк итәргә мөмкин, яки инде китапханасына куеп, аны елларча тимичә сакларга мөмкин. Әмма Куръани Кәрим мондый китаплардан түгел. Куръани Кәрим мусхафыбыз башка китапларның өстеннән куела торган китап. Ул безгә һидаят юлы күрсәтә торган китап. Ул безгә дәрес бирә торган китап. Ул Куръанда шифа бар безнең өчен, һидаят юллары, җәннәт юлларын күрсәтә торган, җәһәннәм юлларыннан азат итә торган күпме дәресләр бар шушы бөек китабыбызда. Шушы китабыбызны, хөрмәтле җәмәгать, хөрмәт итеп, улуглап, Раббыбызга хакыйкый рәвештә гыйбадәт кылып яшәргә Аллаһ Тәала безгә насип ва миясәр әйләсен.